Izuba rya nyuma abaziyo abantu bashobangirirwe bwa nyuma ya basi zo kubatwara mu kakurya nohiri kubanke bamwe hari yaba bareberiho bashitamo mu itaka ubu bagumize ngo baza kutegereza mpaka izindi zizire ubundi bakataha. Kugenda mwisho tawo intambura basi tuzuruho abantu bona barya bari stranded, so iyo turinda bariyo batusubiza hari option yo kugira ngo basi yo zija, so we are waiting. Kandi bingi omukanya kake babire ne barebuho bari ku Rwanda kutemba basi hebire nerebukaho. Segu ya Rubega Abdukarim ogori kure yo kwerinda mu bus park zona ashoboriro muri ngo oguba kwasire mu byo kwerinda mu myanya yona yo kwerinda twakwasire cyo kutwara hamwe tine kitino mu twarebire nagamaze ibyo turabara mu park zona Kampala na becho twehingurize twabatinde buzugubona kwasire hamwe na twati na timu zindi nasema ijati polisi ya butoshe ya burishe kumanya n'abandi bose tupatanyise hamwe. Amuringo ngo gumwe Mugabi Eric orukwera manager wa Global Bus ashoborire ngo bagerezeho kurebeka ngo batebekana sabashabazi babo twataganye n'abasabaze bazo tuzina mu bunji shobora tora abantu ngabayi no bus tuzina cyakubiri imugwendo fete twongezeza bei bageze kubeya ya burijo gasha kwa Ronald Ngabirano abwa Sky TV ya Genshonga muri Kampala. Izuba rya nyuma abaziyo abantu bashobangirirwe bwa nyuma ya basi zo kubatwara mu kakurya nohiri kubanke bamwe hari yaba bareberiho bashitamo mu itaka ubu bagumize ngo baza kutegereza mpaka izindi zizire ubundi bakataha. Kugenda mwisho tawo intambura basi tuzuruho abantu bona barya bari stranded, so iyo turinda bariyo batusubiza hari option yo kugira ngo basi yo zija, so we are waiting. Kandi bingi omukanya kake babire ne barebuho bari ku Rwanda kutemba basi hebire nerebukaho. Segu ya Rubega Abdukarim ogori kure yo kwerinda mu bus park zona ashoboriro muri ngo oguba kwasire mu byo kwerinda mu myanya yona yo kwerinda twakwasire cyo kutwara hamwe tine kitino mu twarebire nagamaze ibyo turabara mu park zona Kampala na becho twehingurize twabatinde buzugubona kwasire hamwe na twati na timu zindi nasema ijati polisi ya butoshe ya burishe kumanya n'abandi bose tupatanyise hamwe. Amuringo ngo gumwe Mugabi Eric orukwera manager wa Global Bus ashoborire ngo bagerezeho kurebeka ngo batebekana sabashabazi babo twataganye n'abasabaze bazo tuzina mu bunji shobora tora abantu ngabayi no bus tuzina cyakubiri imugwendo fete twongezeza bei bageze kubeya ya burijo gasha kwa Ronald Ngabirano abwa Sky TV ya Genshonga muri Kampala.